الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Baganayron mga bangsami, mga pagaryami sa ikuagama Islam sa kanusana mga babayami na penalamatan tanu sa Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa giyang kuto mga limuyan nagugyang kuto taufik yan si arkatanu mga pipia. Yang kaya pamagusayin tanong sa giyang kaiya oras na giaiso ikanam apinto si ikod itano di pamagusayin makapantag sa giyang kuto hajj. Aya tapik tano iman tuwa gawi na giyang kuto fil udhiyah. Ginan so kapanum bali sa ayam. Pamagusintan wag yang kaiya kapanumbeli wanto na imaana niyan naguanto na kukumanian naguanto na panidalil agyang kaiya kapanumbeli na padanan sa agyang kutwa suguan rakatan wagamatan wa Islam. Padaro pa na pamagusintan wanto na isyaratian anto na yung mga syarat agyang kuto kapanumbali sa ayaw. Nagusto mga kusay tanong insya Allah na pagalindanaya importante si arkatan wa mga Muslim agyang kuto katukawitan. Agi mababaloy asimba tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala na basta asimba na kailangan si arkatan wa agyang kuto kapaganada tanong. Antanu maswa agyang kutua kapenggelebaka tanurun nagu antanu maku agyang kutua tarutu pabalas apu usiku Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaiya ikanam pintu sa agyang kaiya hajj albabus sadis fil udhiyah tigong mga ulama iisu kapanumbali sa ayam. Nagyang kaiya kapagusaya tanong saya, sagyang kaiya kapanumbali sa ayam na adna mga masala apagusay ng mga ulama. Kaya kada kalagyang kaiya masala na 5 aya masala. Aya paganay ron, sagyang kuto 5 masala natigo mga ulama afi ta'rif al-udhiyah wa hukmuha wa adillatuha wa adillatu mashru'iyyatiha wa shurutuha. Anto na imaana gyang kaiya kapanumbali naguanto na kukumani naguanto na idalilian sagyang kuto kababaloy niyan suguan na ng si arkatan wa mga mu'min mga Muslim naguanto na mga syaratiyan. Giyang kutwa maana giyang kutwa udhiya sa lugha natigo mga ulama ahiya zabhul udhiyati waqta ad-duha. Ayaman nagyang kana nakapanumbali naginan sukasumbali sa ayam sa giyang kuto waqtu wa duha. Kung siya'y tanubu amay, wanto na ipambatuan sa oras sa duha. Aginan so, kasbang agyang kutwa alungan sa agyang kutwa gawi Eidil Adha. Gawi kapanumbali, aginan din so ika-10 sa agyang kai ulan-ulan na Dhul-Hijjah. Sipman sa syaraan,
natigo mga ulama hiya ma yuzbahu min al-ibli wal baqari wal ghanami aw al-ma'zi taqarruban ila Allah ta'ala yawm al-'id. Ginanatigo mga ulama sukasumbali sa ayam agyang kutwa ayam na paganayron na unta al-ibil. Ikadua sumbali intano na gyang kutwa sapi na padarup na gyang kutwa kambing udi na gyang kutwa tigtan wa bili-bili. Sa ayaan tapatigo mga ulama na ditano di papakarani si iku Allah subhanahu wa ta'ala taqarruban ila Allah. Lalabuko tuwa di itano di suat si iku Allah antano makarani si iku Allah subhanahu wa ta'ala sagyang kutuwa gawi Eid o di natigitan wa Eidil Adha gawi aika 10 sagyang kai Dhul-Hijjah. Yang kutub mana tigu mga ulama sukukuman yan nagusu dalil sa kisusugun sagyang kana nakapanumbali na ayaku kumanana ng mga bangsami na sunnatun muakkada. Sunnah muakkada. Tanu-tanu dan tanu agyang kanan kukuman inibagay yung mga ulama agyang kaiya kapanumbali na sunnah muakkada. Mana miyatan tuwa sunat kautu paman na igira sa mga ulama na inisumpatiran sa agyang kutwa sunnah agyang kutwa muakkada na tigira na paman na miyatan tuwa kababaluin ni na sunnah apadis iku mga sunnah unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya dalil nagyang kutwa katru Allah sa suratu Al-Kautsar. Dia kaya suratu Al-Kautsar na paglintano saya din makalalangag. Tigitan wa suranan lalayong din nagyang kutwa kapembeti atan run sa gyang kutwa mga sambayang tanong. Pitero Allah subhanahu wa ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Ayamanaw to natigo Allah ay Muhammad na sumbayang ka arak ukadinan ka Rabbul Alamin raku Allah subhanahu wa ta'ala wanhar nagupanumbali ka sa ayam. Nagyun na ni tanuran wagamatan wa Islam aigira agawi Eid napsumbayang tanu daan ng mga Muslim na makapasad tanu sembayang nagutanu busumbali agyang kutwa mga ayama sumbali intanu sagyang kutwa gawi. Ayakatru nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku haditha miyakatita yan si iku Anas radhiyallahu an namataang kuna sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam daha bikabshaini amlahaini aqrain. Yang kaya hadith na penutul niyan si katano agyang kuto rupaan agyang kuto siumbali unabitan wa Muhammad nagupiray kada kalian agu anto na o kita kaya sumbali ang unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kaya hadith na tigyan na sunabi na sumiumbali sa dua kambing kauto kabshain bikabshaini dua kambing nga siumbali unabitan wa Muhammad aaya rupaan yan na burtikan amlahain tigtan wa kambing susawag yung kutwa kulay niya na adna maputiun nagu adna may tamun burtikan na tigtan akranain nagyang kutwa kambing na adam pa na mga panganian kauto apaman na pupanga taruto pagyang kutwa panganian. Nagyang kutwa dua kambing na tigo Anas siyumbali unabitan wa Muhammad skaniyan din mismo sumiyumbaliun. Skaniyan din mismo sumiyumbaliun. Nagyang kutwa dan yan nung panakasumbali nasukun sunabitan wa Muhammad na sama na bibismillah. Kauto ginanipbatian tanu igiraman utuwa sumbali tanu sagyang kutwa gawi iya Idil Adha. Wasamma wa kabbara na sunabitan wa Muhammad na pitiro naging kutwa bismillah nagutumyak bir sunabitan wa Muhammad apitiro naging kutwa Allahu Akbar. Ayamana natigtan wa bismillah Allahu Akbar nasukun sunabitan wa Muhammad naging kutwa kaya sumbali anyan sagyang kutwa kambing
dan ini betad yang penagiang kutu sakinian sagiang kutu paman na kambing. Adi makapku kau gagiang kutu kambing nana sunabitan wa Muhammad nana dia po ani nagiang kutu kambing sagiang kutu kaya sumbali anino. Naman nagiang kana nakapiya wa gamatan wa Islam paman na dinia nakabaya ubasu kambing na paman na kerasay pensagiang kutu kasumbali o nagyang kuto muslima sumbali niyan. Sa manuto mga pagariya, na adong panahadithu na bitan wa Muhammad at tigiyan na suwalla na inisugu yan nagyang kuto kapipias ikulang wantaman. Api agyang kuto kapanumbali na tigo mga ulama isusugur katan wa mga mu'min nagyang kuto kapipias agyang kuto mga ayama sumbali intan. Napaganay sebut tanu sagiang kaya hadithu Nabi tanwa Muhammad na ayama pi asumbali ina kambing nagyang kuto aburtikan naguad na panganian taruto pagyang kuto panganian nagugyang kuto pembeti anon na ini pangadu niya si arkatan wa bismillahi Allahu akbar kautu na napagadandan wagyang kanana paman na ukituki tagyang kuto kapanumbali. Anto na man yung mga syarat na ayatigo mga ulama syarat sagyang kutuwa kapanumbali na paganay syaratian na al-Islam yang kutuwa paman na sumbali na paman na Muslim sa kanyan. Makasusulci ko agamatan wa Islam pala yukhatabu biha ghayra al-Muslim na gyang kutuwa kisusugun sa gyang kutuwa kapanumbali na tigo mga ulama kanabasan maapadagyang kutu atawa kanaba Muslim. Miyakaliusan su mga kafir, mga tao uungkir niran su Allah naguso nabitan wa Muhammad inungkiriran su agamatan wa Islam. Ikadua syarat yan na al-bulugu wal aql. Yang kutu apaman na sumbali na kiyabaligan. Na aya kiyabaligan na yang kutu atigitan wa paman na yang kutu su mga deto na adna mga tuusas kanyan na kiyabaligan. Ya baligan na namyaw said na ng mga ulamatan. Al-aqal, natarutok panagiyang kuto pamikiran yan. Miyakaliw saya agiyang kuto paman na pembetengan. Ira pugusay ng mga ulama agiyang kuto al-bulug natira na miyakaliw sa agiyang kuto al-bulug agiyang kuto maron niya mga wata. So maron niya mga wata na kanabakiran suguan agiyang kaiyakapan ng bali. Na iginaman buhay na luiran agiyang kuto al-aqal na ayap pakalirun nagyang kutu paman na mga tao tigitan wa pembetengan udi na maliliwat di makatatanon. Sa manuto natigo mga ulama sa tao ada kabaligi. Nagu paman na kanaba mape akal pamikiran pala yukallafu biha na kanabo ni susugo agyang kutu al-udhiyah kapanumbali. Ay ikatalwa syarat natigo mga ulama al-istita' agyang kutu kababaloy utawa pagkagaga. Ada nakikuha niyan sa ayam. Ada na may pemasan niyan sa ayam. Ayakap katanto na natigo mga ulama na sutaw asumbali na adna tamukian ami pemasan niyan sa agyang kutu ayam asumbali iniyan. Agyang kutu tamukian na zaida an nafaqatihi wa nafaqati man talzamuhu nafaqatuhu kasusubraan nagyang kutu agastunian penggastunian nagu makasusubra sa gyang kutu agastunian sa gyang kutu ipapaliw gatun agamatan no Islam penggestuan niya naginan su pamilya niya. Sama no to natigitan wa subsubraan nagyang kutu pirakian sa gyang kutu agawi upama kumamasa sa ayam na kanaba kasurta gyang kutu tamukian. Agimada kalapaman na tawa o gyang kutu agasto niyan na adna pamasaan yanon na kepakaya karga ng siran. Sama nuto na gyang kutu ang mga tao adna pirakian subra sa iko gasto niyan sa iko ginawa niya na gusto pamilya na nasira na gyang kaya mga tao pagaluin tanwa adna kapakagaganian sa gyang kutu kapanumbali al-istita'a. Khilala yawm al-Eid wa ayyam at-tashriq na aya gaw iya tigo mga ulama nagito sugaw iya Eid gaw iya kapanumbali ika 10 sa gyang kaya Dhul Hijjah
na pedum penagiang kutu ayam at-tashriq aginan su 10 agu isa, 10 agu 2, 10 agu 3 si ikudul hijjah. Sama nutu napat tagawi ini bagay wagamatan mo Islam. Na mga pagariakan, nagyang ka na syarat ini bagay wagama Islam na telo-telo. Paganayro na al-Islam, mababalik su tawa Muslim, al-bulug wal-akal, kaya baligan naguad na pamikiran niya na mapiya, na ikatalo nagyang kutua kababaluin niyan atau makagagaga. Kenapa paman na umamasa sa ayam na kelabitan nagyang kutua gasto niyan. Paman na subra sa nagyang kutua gasto niyan si iko pamilya niyan. Ay kadua masala natigo mga ulama ama tajuzu al-udhiyatu bihi. Anto na ikapakaya sumbaliin tano. Kauto. Pagadagdan wanto na yung mga aya makapakaya sumbaliin tano sa giyang kutuagaw Eidil Adha. Aya paganay, o di natigong mga ulama adi kapakaya sumbaliin. Aayam, o di na ayam mga ayam makapakaya sumbaliin sa giyang kutuagaw na paganayron na al-ibil sa unta. Nagyang kanan na unta na sibuan na napagkatuon sa giyang kanan apaman na ingda mga Arab. O di nagyang kanan na marani sa giyang kanan na ingda mga Arab na sira ni pagkatuon sa giyang kanan ayam maunta. Nagyan na ni pagampaganay makasusul sa giyang kuto mga ayam makapakaya sumbaliin. Ikadua nagyang kuto al-bakar, giyang kuto so sapi. Nagyang kanan na sapi napkatuon sa giyang kaiyang mga darpatan. Alhamdulillah, kasusapi na matatago sa giyang kaiyang mga darpatan. Na padarwati ng mga ulama, kapakaya sumbaling sa giyang kutuwa gawin na al-ghanam wa minhu al-ma'iz, na giyang kutuwa kambing, na padapan sa giyang kutuwa kambing, na giyang kutuwa tigitan wa bili-bili. Kauto. Paman na pumimili, so tao sa giyang kutuwa sumbali ini sa giyang kutuwa gawin, kapakaya sumbali na ayam. Paganayro natin kong mga ulama, nagyang kutua unta, ikadua nagyang kutua sapi, na padarup nagyang kutua kambing, agugyang kutua bilibili. Saya dalil, nagyang kutua katuru Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Al-Hajj ayat ika-30 agupat. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Ayaman nagyang kaya katero Allah na tigyan na umani pagtaw na singgaya nami sa kapanumbali. Umani pagtaw si kumyangaw na tama sa gyang kaya umatu Muhammad na singgayan wallahu subhanahu wa ta'ala sa kapanumbali kaanira na katadamis wallahu subhanahu wa ta'ala sa gyang kuto iniriski niyang kiran ini pagparyang kiran ang mga binatang mga ayam kauto. Nagyang kuto at tigtan wa ayap teruna bahimatul an'am, nagyang kuto mi aluitan wa talo aklas ya mga ayam, paganero nagyang kuto unta, ikadu na susapi, na ikatalo nagyang kuto kambing, anta akagyang kuto bili-bili. Tigong mga ulama agyang kuto inaluy wallah ayat, wal an'am la takhruju min an hadhihi al-asnafi thalatha, na didin nagpakaliw sa gyang kaiyat talo paman na inaluitan. Yang kutua tigu wallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, yang kutua ini pagparyangkiran apa desagi yang kutua paman na mga aya mga binatang mga ayam na dipakaliw sa giyang kanana telo. Wali annahu lam yunqala anin nabi, nagu tigu mga ulama amataan ada amia panutul sunabitan wa Muhammad nagu susabed ku mga sahabanian apaman nabasiran sumyum beli sa salakaw sa giyang kanan ami alwitan. Si kumasaw nabi nagu sumasaw mga sahaba na da amia panutul bakira na miya nung beli sa giyang kutua masa isusugur katan wag yang kutua kapan nung beli basala kawas yung beliran miya kaliw sa giyang kanana unta nagugyang kutua sapi nagugyang kutua kambing agugyang kutua bili-bili. Sa manuto mga pagariya naginan iplubaan tano asumbeli intano igira manutua miya umaagyang kutua gawi iya kapan nung beli. Ino sa yung mga ulama,
Lagi paman na giyang ko to atigitan wa unta, sapi, kambing na pira besi paman na piray sumbeli na giyang ko to tao. Piray kapakatukid yan sa giyang ko to mga tao. Tingong mga ulama, agyang ko to kambing nagpakatukid sa giyang ko to sakataw, muslim, wa ahli baytihi nagumiprak siyang pan su pamilya niyan. O to paman na sutawa pamilya du adna karomanian adna mga wataian nakapakaikiran sa giyang kutu agawi sumumbali siran sa sati man na kambing. Paman na kaya o sumumbali sutaw sa kambing na miya kataroto pedluto si iku ginawa niyan agu giyang kutu pamilya niyan. Miya panutul sa giyang kutu hadithu Abi Ayyub radhiyallahu anhu kana ar-rajulu fi ahli Rasulillah يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. Ayam mana giyang kaya hadith na tigo Abi Ayyub ahya betad o isar kami udi na ahya betad umama si iku masaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napsum beli sa sati mana kambing para sa ginawa niyan agu para si iku pamilya niyan. Nagyang kutua kasumbeli aniran sagyang kutua ayam kambing napken siranon nagudi siranon di mamagana. Oto isap na nasebutan o sagyang kaya hadith apaman na sutawa sumbeli nagyang kutua sumbeli inian na kenun. Paman na tigitan way tinda iyan na kenun nagu pemaganaon. Oto gina ni kapia wagamatan wa Islam paman na isusugu yan si ikutawa gyang kutua kapanadeka kapamagana nagupaman nagyang kuto kapakakana si iku mga pagaritan wa mga Muslim. Sa gina ni pianutulo ibn Abi Ayyub atigyan nagyang kuto sakatawa mama napsumbeli sa sati mana kambing para uginawa niya nagusto pamilya niya si iku masaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napkempen sagyang kuto asyumbeli yan nagudiyon di mamagana. Yang kutua makapantagun sa giyang kutua unta anta akagiyang kutua sapi nakepakai agiyang kutua diun di tupu-tumpuki agiyang kutua patkataw maalis na ba patkataw pito kataw tano dan tano agiyang kutua sapi udi agiyang kutua unta na diun di tupu-tumpuk agiyang kutua pito kataw mga datu kautu paman na o agiyang kutua pito kataw mga datu mga Muslim mga mama na aya kepiliran na sumbel ini nagyang kutua unta nakapakaid na tumpu-tumpukan nira nagyang kutua satiman na unta udi na satiman sapi. Kauto pito kataw tua kada kalian nalagid nagyang kutua usayan sa gyang kutua kambing pito sira ro na miprag sirang panagyang kutua mga pamiliran. Miprag sirang panagyang kutua mga pamiliran. Tigo mga ulama ويجوز التضحية بالبعير والبقرة الواحدة عن السبع. Agyan ko tuwa sati mana unta, sati mana kambing napkapakay adiru di tumpu-tumpu agyan ko tuwa pito kataw mga mama. Saya dalil nagyan ko tuwa hadithu Jabir radhiyallahu anhu qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah albadanatu an sab'a wal baqaratu an sab'a. Tigo Jabir paman na sumyumbeli kami padami su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa giyang kutu aragu na Hudaybiyah. Yang kaya al-Hudaybiyah naginan su tigitano pena sulhul Hudaybiyah. Apaman na miadunsan su kapasadan puun si ku Rasulullah agu su mga Quraish sa Makkah. Ginan su paman na kabaya u Rasulullah agu su mga sahabanian pagumrasiran na desiran maka sulid sa Makkah kagi inran siran o mga Quraish. Na adno to amya baliru apaman na mga kapasada na ginani pembetuan sa amal Hudaybiyah. Allahu a'lam upama ko maka kukuri kagi yung kaya paman na tanuda kanon. Nagyan ko to amal Hudaybiyah natigo Jabir asumiyong beli kami sa unta agyan ko to unta asumiyong beli ami nami tumpu-tumpu ko nagyan ko to pito kataw mitumpu-tumpu kon nagugyan ko to penasapi na pito kataw penami tumpu-tumpu si iku mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So gina ni mala adalil karina upama ko sutaw na aya sumbeli iniran na sapi nakapakay na paman na pito siran sa giyang kutua sapi asumbeli iniran.
Ay ikatalwa mas'ala, natigo mga ulama syurutul mu'tabaratu fil udhiyah. Anto na man syarat sagyang ko to kepakai asumbel in ayam. Yang ko to ay nalitan kagi syarat na syarat to ko tao. Sumbeli agyang ko to al-Islam, al-bulugh wal aql, agyang ko to al-istita'a. Talo to ay nalitan. Na para to si ko sumbeli, yang ko to tao asumbeli, nagyo to syarat yan. Yang kaya paguloy tanwa syarat, na syarat man yan sagyang ko to ayam asumbeli in tano. Paman na swaga matan no Islam na tanto din no kumapya kagi paman na inaturian pipi agyang kutua penggelabakan tanwa mga Muslim. Tigian na asin paganay na gyang kutua ided agyang kutu ayam asumbel intano gyang kuta unta sapi kambing bili-bili natigo mga ulama subili suunta na makumplito agyang kutwa idadiya na 5 ragun 5 sinin wa yushtaratu an yakuna kad akmala 5 sinin 5 ragun agyang kutwa unta yang kutwa makapantag ko sapi na tigong mga ulama ayamambu asyaratian na an yakuna kad akmala sanatain tigitanwa 2 ragun na idadiyan o tubiti ka pakamid agyang kutwa unta kasunta na 5 ragun na susapi na 2 ragu na idadiyan. Lagi naman ito asumbali tano sagyang kuto agaw yaid na usapi asumbali tano na ipangingiso tano. Si kumata oron o di ka matao kagi na ba langwan na tao Muslim na mata umilay sagyang kuto idida sapi. Nagyang kuto paman na kapumasa nga sa sapi o di napito kan o pumasa sa sapi na isin yuda sagyang kuto mata oron o piray idadiyan. Amayamay na dami raot sagyang kuto idid Peter o agama Islam susapi na 2 ragun idadiyan. Yang kutuwa makapantagong kukambing na tigong mga ulama wa yushtaratu an yakuna kad akmala sana. Tigitan wa paman na romia o tsuidi dagyang kutuwa kambing sa saragun. Romia o tagyang kutuwa idadiyan sa saragun ididagyang kutuwa kambing. Sa manuto na kaya ito kawantan. Paman na aya syarat sa gyang kutuwa sumbali ina ayam na ukambing na saragun, na usapi na 2 ragun, na uunta asumbaliin agyang kutwa tao sa agyang kutwa Eidil Adha na 5 ragun na idadiyan. Aya dalil nagyang kutwa hadith Jabir radhiyallahu an amataan ko na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitro yan. At yan la tadhbahu illa musinnatun. Nikan watigo nabitan wa Muhammad sumbeli sa ayam sa agyang kutwa gaw iya kapanumbeli inunta agyang kutwa paman na mga ayam amya kaidid. Agyang kutwa mga ayam amya kaidid. Sa manuto na di pakakuha sa balas ataruto pagyang kutwa tawa danian unuti agyang kaiya paman na mga idid ami aluitano sa agyang kutwa mga ayam. Tigo nabiya illa ay yasira alaykum fatadbahu jad'atan min ad-da'n. Paman na inuntati ko nabitan wa Muhammad sa agyang kutwa mas akapanumbeli na kergenang kan uban yung peluluba agyang kutwa paman na mga ayam suunta na 5 ragun susapi na 2 ragun sukambing na paman yan na saragun kapakay na tigo nabitan wa Muhammad sumumbeli kanong sa jada'atun minadaan paman na bili-bili paman na rumiyaw sa idadiyan sa saragun udi na paman na tigtan wa 6 ulan. 6 ulan, ididagyang kutwa bili-bili. Inusa yung mga ulama, agyang kutwa hadithu nabitan wa Muhammad. At tira na aya, miyakaydid siya agyang kutwa ibil, malaha 5 sinin na 5 ragun. Wa min al-bakar na susapi, malahu sanatain na adna ididiyan, o di na miyatarotob suididiyan na 2 ragun. Wa min al-maizi malahu sana, kambing na adna idadiyan o di na miyakaydid sa saragun wa tusammal musinnatu bithaniya. Tigo mga ulama agyang kutwa makapantagun sa agyang kutwa abdaan bilibili Allahu alam na bilibili ya wa yustaratu fihi al-jada'u na aya isasaratu na tigo mga ulama na agyang kutwa al-jada' alagi diyan din na paman na saragun mambu ay idadiyan. Wakila na adnamitindagun si ko mga ulama. Wakila na adnamitindagun ko mga ulama 6 ashur. Paman na tigitan wa 6 ulan.
Sama na ito nagito kepakai agi yang kutu 6 ulan kagi susaba dugo mga ulama na adna paman na mitindig kiranon kepakai agi yang kutu 6 ulan ida dia. Ikadua syarat imialo yung mga ulama nagyang kuto as-salama. Gyang kuto atigitanwa sukambing na mapay buntal o di natigitanwa paman na daaba niya na paawing kauto. Paman na titagumpi ayam daaba baon mi papaawing o mga tao nagyuti paman na syarat penjagian kuto mga syarat asumbel intan. Tigo mga ulama ayustaratu fil ibili wal baqari wal ghanami an takuna salimatan min al uyub. Isa syarat at tigil sa giyang kuto mga ayam sumbalin sa giyang kuto agawi aid aginan suunta sapi kambing mababaloy ada aban niya na paawing. Angiya sa giyang kuto paawing agiyang kuto mga paawing na kasama panuto sa giyang kuto kap kelebati sa giyang kuto sapo agiyang kuto ayam. Paman na pakalabaton sa giyang kuto sapo yan. Pala tajaziul ajfa tigo mga ulama adi kepakai uba sumbeli agiyang kuto ayam pagetin tigitan wa pageti ayam praktuir papalito na tigitan wa ayam. Pedua agiyang kuto al arja agiyang kuto paman na lepo anta ka timpang ayam udi nagyang kuto al aura na aya paawing yan nagyang kuto atigtan wa buta udi na paman na daa sabal amatan yan wal marida udi nagyang kuto ayam kesakit paman na bali sakit na ayam na dito atigo mga ulama kepakai ubasum beli agyang kuto tao nakay susabaed na sedekaden tomunian na makarani sa iku Allah sa agyang kuto agawi na aya pili dia na sumbel idian lagi kuto ayam keberatuan yan. Naya keberatuan yan na udi buta, udi kesakit, udi paman na timpang ayam, antara kagi kuto atigitan wa praktuiran, paling tu ayam, lagi tu kekuan yan, sagi kuto paman na dinya dikatipid. Nah, di tanu tu soal. Lagi dibuka perkara ni tanu si iku Allah, di tanu suatu su Allah, na si tanu sagi yang kuto mga ayam atigitan wa kaulit, naguda abaniya na paawing. Da abaniya na paawing. Di tanu tipida na giyang kuto kapag kasulatan sa iko surga. Ayad na mapya na ukabaya tanu aswalla na masuat tanu nagumasuat aswalla sa era katanu na aya pangunutan tanu na sukabaya o agama tanu Islam knaba sukabaya o mga ginawatan. Naba sukabaya o mga ginawatan. Aya hadith na giyang kuto hadithu barra gi dalil جنقت حديث براء بن عازب رضي الله عنه عن النبي قال نسكن سنبي نبي ترؤيان أربعة لا تجزئ في الأضاحي بتواتيين أمام أيام apaman na di ke kompleto udi na paman na di ke pakaya sumbeli insagyang kuto uras akapanong beli paganero na tigo nabi ala aura al bayinu auruha gyang kuto ati kita dua ayam buta o di napisa ka ayam mapapayagagyan ko to paman na kabubutan yan. Klaro na ni kailang kaon paman na di pa kailay ayam padsagyan ko taunta sapi kambing na anin ni kailang kaon na di pa kailay kapakaya paman na di niya kinunuan nagyan ko to pagukitan yan. Ani kailang karo na ubang ka din na pamasa abaga din duka bisagyan ko to paman na kasumbeli akaun agi di kepakay daw to pakaya unabitan wa Muhammad Tigyang panawal maridatul bayinu maraduha aging ko to ap kesakit ani kailayang kaun na tiga ap kesakit kaya ayam dia kepakai kagi kesakit way adna magagedamian di makokondisyon na ayam tigo nabi awal arja al bayinu arjuha agi pedepenat tigo nabi aging ko to kambing timpang udi na lepu paman na kileng kaun dinagyan ko to katitimpang yan. Paman na gida plalakaw o pamaw ini turo ka tiga ko kira ko nagina ni pemasakan na piya katinagyan tiundo iya nagyan ko to ayam na di makatimpang. Biya payag nagyan ko to kapaka agyan ko to atigitan wa adna paawing yang kagi lepu agyan ko to kambing paman na pesan yan.
Tigo Nabi tanwa Muhammad wal ajfa allati la tunki. Pamanna yang ko tu ati kita tanwa ajfa pagati tantu peraktuiran palitua ayam na pamanna tigo Nabi didik kepakai. Sama no tu napata yang ko tu ini sapar Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ibni pmanera masagiang ko to al-ajfa al-hazila wa ma'na la tunki ay la mukhalaha li hazaliha. Paman nagiang ko to kambing pamannya mia sadir kambing na diutu ke pakai ubo tu paman na sumbelia. Pada penatigo mga ulama kikias kilagi sagiang ko to mga ayam nagiang ko to tigir na al-hatma allati dhahabat thanayaha. Paman na kambing ayam sapi o di na unta paman na miada una gyong kutu paman na rarbian gyong kutu atigitan wa ayam da rarbian ginan so paman na o tigitan wa susunian miada susunian na paman na diutu ke pakai ubo tu sumbeli gyong kutu atau al-adba allati dhahaba akthar udhuniha aw qarniha. Pada penagian kutua kambing miyaputu lagi yang kutua payang panganian. Yang kutua kambing ada miyaputu lagi yang kutua panganian. Ada na kambing apa mana ada na panganian. Okay, nagi yang kutua ketun kagi yang kutua kambing aso panganian na klarud nagi yang kutua miyaputol. Kaya putulan na kikias penanan natin kung mga ulama sa yang kutua mga ayam man na kapapaawingan. Tigo mga ulama awana khwidhalika min al-uyub uli na susala kauro na kipaawin sa giyang kuto ayam. Basta ayam ad na paawingian kapakay panatigitan wa kiadaan sa bumbula paman na sasakit agiyang kuto bumbulian basta paman na kapaawingan ayam na di kapakay uba sumbelia sa giyang kuto paman na gawi kapanumbali. Ay kapat mas'ala na tigo mga ulama waqtu dhabil udhiya antunay oras kasumbali at tanong sagyang kutuwa mga ayam. Kauto paman na swaga matano Islam na taruto pedin. Paman na pagusay niya nagyang kutuwa mga ayam sumbaliin. Gyang kutuwa antunay mga syarat nagyang kutuwa ayam. Naguantunap ni syarat nagyang kutuwa tawa sumbali sagyang kutuwa ayam. Tama sagyang kaya oras yan na pagusay pano mga ulama. Tigiran ay butali waktuha min ba'di salati al-Eid liman sallaha. Pagpu na tigin nagyang ko to waktu kapanumbeli. Tanu-tanu dan tanwaya. Pagpu nagyang ko to waktu kapanumbeli sa eko orian o sambayang agyang ko to Eid al-Adha. Gira Eid na ditano di sembayang. Tigitano khutbatul Eid ditano di sembayang sa ayaropaan yan na sembayang tano daan sa 2 rakaat. Na ani ka pakapasembayang tanong sa 2 rakaat na pangutuba agyang kuto imam sa lagid na agyang kuto di ka pangutuba sa iku alungan na dimat. Gitu paman natin mga ulama ando ni kapasad sembayang agyang kuto mga mukmin kitindeganiran sa agyang kuto khutbah na pagapundin agyang kuto oras akapanumbali. Wa min ba'di tulu'i syams yawm al-Eid al-Adha bimiqdari ma yattasi' li rak'atayn wa khutbatayn liman lam yusalliha. Yang kutu mga tao ada makasumbayang. Da siran makasumbayang sa giyang kutu Eid al-Adha, giyang kutu tigtan wa khutbatul Eid. Na aya diyang katigong mga ulama na giyang kutu kasbang alungan nagupaman na diyang ka paman na miyakasumbayang sa mga Muslim sa 2 rakaat nagurak sa giyang kutu wa 2 khutbah niyan nagi na ni oras yan. Sama no tunan ni kasbang alungan na sumbang na sualungan na karakarangan utaw apaman na giyang kutua kaya subang walungan na miya ka sumbayang sa mga Muslim nagugiyang kutua paman na miya ka pangutubasiran. Ay lagi diyan na paman na mga tawa di makapsumbayang na mga kadi na napaman na daabayran khutbatul Eid kagi paman na sisiran sa giyang kutua masa adiran ikang gelbaka sa giyang kutua ukit-ukit giyang kutua haji. So mga Muslim, sisi matatago si mga darapairan na ando ni kapakapasadiran sumbayang na umaka baling siran sa mga darapairan na kapakay din na puna nila nagyang kutua kapanumbali. Miya panutulo Barra bin Azib radiyallahu anhu apitaro yan apitaro Rasulullah
Man salla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk wa man dhabaha qabla an yusalli falya'ud makanaha ukhra. Ayaman na ini yang kaya hadith natigu Nabi man salla salatana sa tao as sembayang o sambayang ami o di na paman na makasumbayang si iku Eidil Adha. Nagumya ka sumbali kung mga sumbali paman na miya ka sumbali sa giyang kuto masa akapanumbali. Natigu Nabi tanwa Muhammad miya tarutupian na giyang kuto suguan sa giyang kuto akapanumbali. Kauto paman na miya tarutupian kagi paman na aya pinggalabak yan na giyang kuto ukit-ukit ini sugu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapman sa tao atigu Nabi asumyumbali sa ayam ko una ano dan yang panakapakasumbayang. Dapat naman magyang ko to kitindagan ko sambayang aguyang ko to khutbah na sumyumbali na gyang ko to ataw. Paman na da makasul sa gyang ko to oras sa pitir Nabi paman na makasumbayang da na gyang ko to ataw. Nagu makapangutba panagyang ko to paman na imam na nagyuti waktu wakapanumbali rupa gepuun. Inuman gyang kaya agama tano Islam na di tano di panganalan kagiad na mga oras sa gyang ko to kapanggalabak tano sa gyang ko to ang mga galabak isusugur ka tano Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang ko to ataw ada pa na makasumbayang na sumyumbali din sa ayam na peruman niya na tigu Nabi tanwa Muhammad na sama nuto nagyang ko to kinisugo no Nabi tanwa Muhammad na makaperuman nagyang ko to ataw na da maka o di na da matarima nagyang ko to kaya sumbali yan. Sa gyang ko to orasyan, gyang ko to ikasapulo kutul hijja na mananarosod nuto sa gyang ko to ikasapulo agutlo si kudul hijja. Aya orasyan na mulimpusan na orasyan nagyang ko to kasedep walungan sa gyang ko to ikasapulo agutlo si kudul hijja. Sama nuto mga pagariya mga bangsami na patgawi kapakapanumbali tano ini bagay tano agama tano Islam yang ko to ikasapulo kudul hijja ginaso Idil Adha ikasapulo agwisa ikasapulo agu 2 taman sa giyang kuto ikasapulo agu 3 na andad ni kasadep walong sa giyang kuto ikasapulo agu 3 narud namambu initarag agiyang kuto paman na kapanumbali isusugo agama tano Islam. Nya panutul panu Jabir bin Mut'im radhiyallahu anhu ani Nabi qala kullu ayyami tashriki dhabhun. Ay ako nakaturo Nabi tanwa Muhammad na langwan agyang kuto agawi atashrik. Agyang kuto atigdan wa patagawi na dhabhun na gawi ito akapanumbali. Api anda din sumiyumbali sutaw sa agyang kuto mga gawi. Api anda sumiyumbali sutaw sa agyang kuto mga gawi. Ayang makalalabi ang oras sa tingong mga ulama. Ayang makalalabi ang oras sa tingong mga ulama. Sagyang kuto paman na inibagay waga matanong Islam ang mga gawi. Nagyang kuto azabahu wa ba'da al-faragi min salati al-Eid. Nagyang kuto kasumbali utaw sagyang kuto kapakapasadian sumbayang si iku Eidil Adha. Sama na ito na ikasapulo. Nagina ni paman na makalalabi agawi. Sabab sa gyan ko ito hadithu al-Barra bin Azib radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala awwalu ma nabda'u bihi yawmana hadha Pitero ko Nabi tanwa Muhammad aya paganaya ipagpuun tanong sa gyan kaya gawi itanong. Paman nagina su Eidil Adha hadha nusalli napsambayang tanudaan. Kauto pa man napsambayang tanudaan na urya nagyang kuto kapakapsambayang tano na balingan tano kung mga darapatano na utanobu sumbali sama no to na ini pangando Nabi tanwa Muhammad nagyang kuto nagyang kuto mga tao psambayang sirandaan nagu paman nagu sirambu sumbali na upunda ka pan makasumbayang na sumyumbali ka din nadang ka katarotopi agyang kuto paman na udi nadang ka masua pipi agyang kuto ukit-ukit agyang kuto kapanumbali. Tigo Nabi tanwa Muhammad sa tawang galabakan yan to ami sumbayang daan nagubu sumbali
faqad asaba sunnatana na miya sugat yan o di na tigitan wa miya tarutupian naging kutuwa sunna kana tigo nabitan wa Muhammad. Sapman sa tao asumumbali qabla dhalik una naging kutuwa da panakapakasumbayang fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi naging kutuwa kaya sumbali yan na paman na sumbali ito inibigay niya sa iko pamilya niyan laysa minan nusuki fi shay nada about to o di nada makasuluto sa gyang kuto suguan waga matan wa Islam kuto paman na daw to matarutop kapanumbali sa gyang kuto paman na gawi mana ada matarima. Aya ikalim'a mas'ala gi muling pusa na mas'ala nagyang kuto ma yasna'u bil udhiya wa ma yalzamu al muddahi idha dakhalat al ashr. Ayam anay ni nagyang kuto anto na ikidi at tanong sa gyang kuto asyong bali tanong ayam. Kauto pa man na pagandad tanong panuan to na ikidi at tanong ron itinda tanong sasada ka tanong ron ant akapamagan na tanong ron. O di na tigo mga ulama anto na kailangan asuan nagyang kuto makaniniat. Sumbali sa gyang kuto ikasapulu kudul hijja sa gyang kuto akapakasul gyang kuto paganaya sapulu kudul hijja na pamanaya langud na nan inatur wa gamatan wa Islam paganaya tigo mga ulama na anto na suan tano ikidi atano sa gyang kuto sumbali intano ayak tigo mga ulama ayusannu lil muddahi an yaakula min udhiyatihi aya sunnah giterudan tano aya sunnah sa gyang kuto sumbali na ken kautu ken sa gyang kuto asyumbali yan ayam kautu kenon sa gyang kuto asyumbali yan wa yahdi lil aqaribi wal jirani wal asdika nagu pumamagayron gyang kuto asyumbali yan na pansasun na pumamagayron sa gyang kuto mga tunganay niyan nagugyang kuto mga siringan niya nagugyang kuto mga ginawa niya yan ikaturo mga ulama paman na sunna na paganay na kengka sa gyang kuto asyumbali ka ikadua na pumamagay kaun sa gyang kuto asyumbali ka o mga tunganay ka mga siringan ka so mga ginawa ka naging na nikapiyawagamatan wa Islam ayan nakabayan na kisay sa agyang kuto mga puso kagi paman na andun naman ikabging ka sa agyang kuto pagaring ka bigan na kaskanian na pakilo tagyang kuto din yung bikang ginaway paman api kap kerarangit niya si ka naubigin ka sa pamamagayan paman na pamamagayan na pusi kung ginawang ka na may kapi ginawa niya nagina ni mga hikmah wagamatan ng Islam sa agyang kuto paman na gawi laboro nagyang kuto kami minusan paman na tigtanong pobre na anto na ini bagansiran sa agyang kuto paman na sumbaliin na ayam sumbaliin sa ayam sa agyang kuto ikasapulu kudul hijja wa yatasaddaqu ala al fuqara natigo mga ulama sasadakaw pansagyang kuto mga miskin mga pobre na bagansiran sa agyang kuto ayam ayakatero Allah natina faqulu minha wa at'imul ba'is al faqir si panay sa surat wal hajj atigo Allah kang kanurun kang kanu sa gyang kuto asyumbali iyo nagupamagana kanuron sa gyang kuto mga tawa kikarargenan nagugyang kuto mga tawa kikamarmeran paman na ginan sa mga pobre paman na banian na sukatan na paman na paganaan sirangkon pagkakansiranon atigo Allah subhanahu wa ta'ala mustahabati ko mga ulama agyang kuto asyumbali yan ayam napakatalon yan bagi kuto paman na ayasun na o di na mustahab agyang kuto pakatalon bagi agyang kuto asyumbali agyang kuto tao pamako kambing napakatalon yan bagi nag-upamako sapi napakatalon yan bagi lagi diyan naman buwag yan kuto tao tigo mga ulama thuluthun li ahli baytihi agyang kuto paman na talo bagi agyang kuto isaon na para sa iko pamilya niyan. Kuha niya no to na para sa iko pamilya niyan. Wa thuluthun yut'imuhu fuqara ujiranihi nagyang kuto paman na ikadua bagi na napaman na ipaganan niya no to sa gyang kuto mga pobre ko mga siringan niyan. Kauto paman na itindi yan no to
namitinda iyan nawad na paman na mga pubrig sa giyang kutua mga siringan niyan na pigikan niyang kiran ipaganan niyang kiran. Wayahdi at-thuluth na yang kutua ikatlo bagi na ipsasadkan niya no to ipamamagay niya na giyang kutu paman na ikatlo bagi giyang kutu tigitan wa paman na kapakaya si kumagi na waing ka anta ka giyang kutu paman na mga tao maranir ka na rung kay bagay giyang kutu pamamagayan naka padsagi ang kutu mga ayam. Ay dalil lagi ang kutu hadithu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi sifati udhiyati nabi. Miya panutulo Ibn Abbas agyang kutu rupaan agyang kutu kaya sumbali unabitan wa Muhammad sa agyang kutu masaniya. Qala wa yut'imu ahla baytihi ath-thuluth. Tigu nabiya pagaan niya nagyang kutu pamilya niya sa agyang kutu paman na ath-thuluth gyang kutu ikatlo bagi. Wa yut'imu fuqara jiranihi ath-thuluth da pagaan niyang panagyang kutu mga pobri mga siringan niya nagyang kutu paman na ikadua bagi. Wa yatasaddaqu ala suali bi thuluth na naipsasadkan niyan agyang kutu paman na ikatlo ron bagi sa agyang kutu mga tao mga pobri di mamangani udi na makakailangan nira nagyang kutu paman na panabang sadaka sa agyang kutu masa. Kapakay pa na tigong nabitan o tigong mga ulama kapakay pa nagyang kutu kaptaguan yan sa agyang kutu asyong balian. Upama kumala asyong balian na kapakay pa na tigong nabitan o tigong mga ulama paman na taguan niya nagyang kutu asyong balian ayam. O din yan kalangan sa agyang kutu paman na ayam at tasrik na kapakaya taguan niya no to. Ay lagi diyan na taguan tanong sa agyang kutu mga rif andip kebinasa nap kepakayo to paman na makaliw penagyang ko to ikasapul agutulus ikudul hijjah. Ay dalil sa nagyang ko to hadithu Buraidah matang ko na sunabitan wa Muhammad na pitaruyan kuntu nahaytukum an iddikhari luhum al-adahi fawqa thalath. Tigo nabiya sakan na inisaparakan rakano agyang ko to kapteguan yung sa agyang ko to mga sapo pianong beliu aban yan kalawan ya gyang kutu tulugawi gi paganaya paman na hadithu nabi ulina sugu anu nabi tan Muhammad di kepakay ba paman na ba tegu au tawag gyang kutu paman na sapo asyum belian udina gyang kutu lamba asyum belian aban yan kalawan ya gyang kutu tulugawi tigu nabi tan Muhammad ini sumpat yanong bu apa amsiku ma badalakum Iman tuwa tigu nabi na miyak pakairakano din. Agyang kutu kaptaguan yung sa agyang kutu mga sapu o din agyang kutu miyalambe sa agyang kutu pianong baliyo. Kalawanan niya agyang kutu talugawi. Andun apma ni isusugu sa agyang kutu tao makanini at asumbali sa agyang kutu Idil Adha. Natigo mga ulama aigira asumyulad gito no dan tanong aigira asumyulad agyang koto paganaya 10 gawi si Ikudul Hijjah sama no to na paganaya gawi si Ikudul Hijjah 1 taman sa agyang koto udi na mao maagyang koto ika 10 idha dakhalat ashru dil hijjah aigira asumyulad tigo mga ulama agyang koto paganaya 10 gawi si Ikudul Hijjah haruma ala man arada an yadhi an ya'khudha min sha'rihi nadika pakai haram at mga ulama sa sikutawa paman na kubaya sumumbali ubab kuwa sa agyang kutu mga bukyan ay mana na di ka pa kayo dato na di ka pa kayo ubaka pagalut ubang ka alut agyang kutu buka sa agyang kutu paganay sa pulugawi Ikudul Hijjah na padaro pa na agyang kutu ubaka panganuko sa agyang kutu ika audi na paganay sa pulo sa Ikudul Hijjah. Tama na tigo na bitigo mga ulama sa di mau maagyang kutu wakatu kapanong beli. Taman sa di mau agyang kutu wakatu kapanong beli. Taman sa di mau maagyang kutu ika-10 si Ikudul Hijjah. Ay dalil agyang kutu hadith Ummu Salama radhiyallahu anha marfu'an idza dakhala al-'ashru 'indahu udhiyah yuridu an yadhi igira am yakasulad agyang kutu 10 gawi Ikudul Hijjah na adna tao paman na sumbeli udina kubaya sumumbali fala ya'khudanna sya'ran na ubas kaniyan kuwa sa giyang kaiya paman na mga buksa lawas yan kada mabuto paman na giabuka ka paman na
pedum nagyang kutu mga bug pagatu sa giyang kaya lawas ka. Wala yakluman na zufran na di panagkapakaya tigo Salama paman hadisay agyang kutu kapanganuko wa fi riwayatin fala yamussa min sya'rihi wa bashari syai'an na isap na riwaya nagyang kutu tigo nabi di kapakay ubaka kuwa sa giyang kaya mga bumbul sa lawas ka udina mga bug sa lawas ka wa basharhu syai'an udina giyang kaya paman na mga barebun sa giyang kaya lawas ka samano to mga pagarya kami apasad tanu agiyang kaya usayan tanu sa agiyang kaya al-udhiyah. Sa mano to na ayabu malalamba masala ada tanu makuha sa agiyang kaya kitabul hajj nagyang kutwa ikapito pamintuan albabu sa sabi fil aqiqah. Yang kanan na ikapito pinto na ginan su aqiqah. Paman na insyaallah na nasi ko mga pedauras tanu na pamagusin tanu agyang kaya akika na ginan so paman na adika kenduri isagyang kutu agupan na inim buwata muriataw di na inim buwata awata insyaallah sa ko mga pedauras tanu penalamatan nakaskano sa agyang kaya paman na di tanu bika pamagusay asa agyang kutu adini ukapaka penderay no panganing ko si wala malalayon rakatan agyang kutu kapipi aginawa kapipi ginawa saya sa dunia na ayamala na sa alungan na mauri balas ang kanu Allah sa da pipitet tamanan yan mapia balas lagu tunay ni tagatakpan wallah subhanahu wa ta'ala giyang kutu panaguntaman tan giyang kaya di tanu di ka pamagusay na lagi muna wad na datanuron katarutupi nagito suka babaluyakan na manusia Nainu ka pugusin buaya o saba edu mga ulamatan wasirani lebih matao sa giyang kaya mga usaya. Giyang kutuba sumya terutan wa permio na mapasad tan wa giyang kaya ikapito pinto aginan su akika. Na insyaallah na rotano tendu no antay mga tao mga pedtano pagkakuha sa giyang kuto mga permio. Sumasu mga pakaisa na ipagchat bu peruman na di kanu bukula masar sa giyang kuto mga pakaisa tan sa sebuta si tanubuto mana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.